guys, welcome back to my YouTube channel. Dia mentara sini kalau ini kepokat pangbahan dan tunjuk. Alam kintiang ta, dia buat benda semua. Nama mentara sini saya ada benda kod di dalam blog, kayak belajar kayak pelalong. Saya ada benda kod tentang semua sih. Dan menemukan ada semua dia ada semua sama ada semua sih nama bership pala. Dia saya ada video jangan lupa kod kita kayak belajar kan video dan Many hours later. Tim ta lipsum tentang amulet no, akhir let makeup ren amar basyathi kidang mut man let makeup. Dengan let makeup renang ni tengah lipsum tepet ini luggage jonga. Tento kata tang let no haban let marwai namar ba ni haban po sumangi dang kuloi tento kata. Anta finally ngalapoy metro ni ka jing shit ni ngala syasni sama ni dia ngala tak sunscreen pad. Tim tangan aku yang buat metro, tim tangan yang turun nak syapo, ada apa? Tangan nak nest. First time let marway, kan lo gajing sung kenja, tambah syakam haban let. Dan buat metro dan yuk jaga syong sama nggak syong akan dia luggage ke conga dan ayam mereka dua tu dan tienang neng haban change apa Rajiv Chowk pati kadang sa fuel station tu ban poy kacaka tenang po haban sim auto nama ba hatu ka jaga amdan metro station amdan metro teng haban sim auto tenang step kano unsim kita kata nang apa yang kata japi mo mentang lapo yang ni hapo ani ka Rajiv Chowk metro station ka hep ha ngala confuse dengan terang awan hangnya dengan sapet nama waktu bon haki yellow line dengan haban bitu smart entah abe ke metro an pet lada kapoi haga exact place dengan salet lada kapoi haga exact place dan sahya tahu tak tiam tang dan haga way pat ke metro tiam tah sa artillery station ngalak boy dia tahu kata andang ngalak boy yang sapen AAP ni kahek bah ka metro station jong ka Rajiv Chowk kahek bah kalau confuse bah tang bato kadangin persang inam push eng haban persang nang ningsep to mentang ala poy ngam ban exit no di tingki ong yang ba exit naga gate number 1 tengam sebra kantor hang gate number 1 dan gate number 2 an exit banyak kanu ru dia tata I'm starving guys travel marway oh Hani tamat tah habang ilet ya kababahangin poy siya kababahang te kanom just new ehira tata hatong alit ka kanie kadek kalok mantap rah kayak gitu wow hangni don Nagaland House ngaban lit hang tia lapoy hang ni dan kani kadi kan venue mentasi I don't know should I get in or not teto katangan din nom ta dan ha tengah thata finally lapoy tengah lapoy ya ngan
room number 11 tem ta na le room number 11 to manta finally ngala boy de ngala yo perlo sini de ya start up internship dia to is a pretty lady kini kita kibri punya kibade na po karo kimon I special dance de to ta dapat kani ka preparation ba mantas ni ta kadang-kadang ke rehearsal yang I'm so tired dan pengen ngarak yo ngam tepnya kan pra ngarak yo pra for that every contestant that isi rehearsal is done. Lagi haban let makeup no. अभी मेकअप जारी है मेकअप नहीं है अभी हमारे पास क्योंकि हम बहुत अगली दिख रहे हैं अभी मेकअप करेंगे हम बहुत सुंदर लगेंगे ठीक है बाद में देखेंगे गाइस teman-teman anda set keman sudah dah tentang let makeup no hot tentang let makeup no tengah pet kalau kumnu itu kata tangin sedang no hai Please sit this side. Happy esa? Yeah. Cha. Dia mentang inastang. Itu kata Molek hair. Stephanie. Dia mentang dengan ipet baju seni ujonga. Seni ujonga olah pet ceria kuma pet kenar. Itu kata pet ngadan arli kireng. Pikir ngadan arli kireng. Cici we dang let makeup, dia tak efek bintang lah complete look. Like this outside. So guys, we are done with our makeup and wow, I look a different person. Dia mentang ila ada bela makeup dia bat pite pangim pun ya makeup ke bau makeup artist ulale betul tahu ila le biang ila le cover biang najrong dia tak kata pitnya ni dah ngobrol so welcome back to my channel to my channel no Stephanie Devi Yeah, Stephanie. keren Stephanie tak kendia Mom, why are you doing here? Don't embarrass me. okay, tayo ka full sa iyo i-ship it. It's gonna be lots of fun. I don't trust you. Baja. How do you feel now, Erica, after all the I don't know, but I feel We're so happy to see blessed. you on the crowd. Thank